الرحيم. أبناء بناتي طلاب الصف الثاني الثانوي تانية ثانوي، مراجعة فرنساوي موضوعات تانية ثانوي ترم أول الوحدة الأولى. قناة فرنش فور باك، من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد. décrit un passant à un passant. اصف لأحد المارة l'itinéraire pour aller au parc، طريقة الوصول إلى المنتزه. décrit à un passant، اوصف إلى عابر طريق. l'itinéraire طريقة الوصول pour aller au parc للذهاب إلى المنتزه. pour aller au parc لكي تذهب إلى المنتزه. marcher tout droit امشي طوالي. puis tourner à gauche لف شمال، استدر شمال. prenez la deuxième rue à droite خذ ثاني شارع يمين. traverser le pont اعبر الكوبري. puis marcher tout droit ثم امشي طوالي. c'est le parc en face du cinéma، البارك أمام السينما. وبالتالي pour aller au parc للذهاب إلى المنتزه. marcher tout droit امشي طوالي. puis tourner à gauche لف شمال. prenez la deuxième rue à droite خذ تاني شارع يمين. traverser le pont اعبر الكوبري. puis marcher tout droit امشي طوالي. c'est le parc en face، إنه المنتزه en face du cinéma أمام السينما. قناة فرنش فور باك، فعل الجرس يأتيك كل جديد.